Te tono lo manuia ia le nai tūlangi, ma le nai tūlanolangi o lo o whapea ono tō mafuta mai ai. E le o mawhai fōi ona me sele ngang whaftai i le atua, na o awanoa o mawhai ono tātou maua yaso ta itasi o le vaiaso. E fōi tātou nunga o na ua aulia manuia le aso sā o le toitu. I nisi vaenga o le lanolangi o lo mawhai o na no nofo mau mawai o tātou tangata. I fo la le tantununga. Ia. O tātou o tiute ai ma whaiwa ta pena ale tangata lawa ia. Ia e le mwhaia o na a me sea le nganga turi loa i le nganga whaftai. Ona o le tausia peo ro soifua ma lo wola. Io i aso ta itasi o le vai aso. E me se fulu tatu ia i le weekend sili fu ina whaatau aina. E le lalolangi ke Luciano. A wafo i le whape o le Easter ia po le afo e seta e le whamanatuina e le lalolangi uma. E le whamanatuina isi tu inga taritonunga. Mena e lei ona pe e se fo i le vava ai iai ia ma le lau telenga o le nei soifuanga ma le ola o e soifua ma o tātou wolai. A tātou whaaftai, lea sa tātou iai le vai aso pa ia le nei, tapi le io o mai ia na uto i le aso saoro toi tū, o le aso ia o lea ua i le mafoufaunga fōlele o le ua i to tonu o le tuunga mau le tino maliu, o lo i to tonu le pōngi sā, o le ia mātou le ia le mātou tūlangi, o tō na i New Zealand, ma Samoa, ma atunu uma le aso sā, le aso ia o lea ua tō whamanatuina, ia le aso sā o le toi tū. Ai mātou te le i taunu ua tu ia i o tai au la mātou whatoa mātou taunu le i le aso sā o le toi tū. Afio mai a Yesu e ina afio mai ua nau te leia te oe o matou loto nei Yesu e na oe Olo matou whaamoe moe le whaaola o le lalolangi nei. Ia pule pea mai se ia so o atunu e oli oli te lea i matou. O le nau ta inga lava lea. Ta mai so se tangata Kirisiano le ola nei, so se tangata whaatuatua, so se tangata taritonu, o le whaanau ta inga, i o mātou taritonina lo fio mai, ia e fio mai, mawhutaina o mātou tangata, whaaftai o le o ienisi o le lalolangi le whamanatuina o lo toitu manu malo, o lo matu ia i le aso tōnai, o le aso rona lua. Ia, ai matu te taritonu lava. Ia, e se lava i aso ma le whaangaso longa o aso. A o le taritonuina lava o le aso tōruna e to e tū mai ai. O le vai aso sā, o le ua i aso o le vai aso sā. Ia, a o le tatalo tamae, ia, matu iai lo matu wola, i le aso atai au. Le nei aso maona fuafuanga tamai, whaafitai i loanga lelei. Wal au ia e mafutaina, ia le tautua mal au nanga le awhia nei, loanga pa ia manuia i mea mātou te whaia. Mole whaamangalo i mātou, i mea o mātou sisea. I le suafo Jesu Keriso, lo mātou li i matwhaola o le mwala auai. Amen.
So jadi lo pina lang una may lau tatalo pili piya olin manatule ua tia ilangi le tatou fitunta matangi sa'u te pina le tatalo afi te lilangona mai ia o te whaamalu tu le ftowa e tu peia o lea peia o lea na off mai le ia lo mic ia le faina tarsia a whape te lo langona ia le sau te pina ia wharongorongo le leo mai peia o ina o le aso tōna ili nei a mātou o le aso lua o le vai aso sā le aso lua taruna maliu ia Iesu lono tatu whamanatuina tai au le aso tolu ia i mātou nei o le nā ua whamanatu e utou nā nisi vaenga o le lalangi ia le aso sā o le toitu ili io o mai le aso sā o le toitu ia mātou ai po le alava le o ia whaftai pe awa peo nana langona po le alava le fesuia inga ma le ese senga o tatu teini ia le lava o tatu whaitau lau tele e tolu aso na maliu ai na whaata o tori ai ia le tino maliu o tatu o lii i le tunga mau ia o na toe tūrole i le aso tolu ia pe wha upuina whapea o le urua i aso o le vai aso sā ia a fesili po le ale whaitaunga o le urua i aso o le vai aso sā ia o le aso sā o fu i aso sā le urua i aso aso mumua aso lua aso lulu se i o aina tau le aso tōnai o le aso fitu o lona winga e maliu le aso sā e maliu le aso whareile a tui tū le aso sā ia terene tala o le tui tū tai au wa fu le ngai le sa por kala me tai au te maluro tai au ia au te loa tātou te pepese am tātou o san whaasasi nau o tū whamanatuina ia o tātou malava le nā iwi nei le io o iai mātou nei le nei malo ia o le tatonunga la vai tasi ia o tātou le nā o le aso lua ia so le vai aso sā whamanatuina ai tāua i o lea fe au o le tuetu o le fe au whaftai Emile o ame o le uso ia whaftai o nai manui oi ia mapena foi le to tele o i tātou o lo o mafuta mai o fotualii sei aute fotualii o Will Yando i oi Evo lave valu ono fa ia le lei paftai nela ngona le lei ia fale na tapu malo fale ia malo paftai ia malo fo ia lite te e vale malo lite ta vitalio tal fatu tatu tua male unanga Rosalia la fonga io e tasileta o simi timai se tiri lo fa leoro sofa ia patalo fo ia te willa maila io 7100 patalo fo ia Sao Leone new afa esse ia fa pena fo i mahuch pa mania fo ia le aso le eseta e ui ona na ua utou le toitu ia whamani atu la sa toitu ia te utou i nai au kilani.
Ia patalo fo ia simi soifua mania i lo sunga tula e pa ia famania fo ia te o simi sai mai ti mai ia o te lieta JSJT patalo fatu Happy Easter ia fai mas stake ya histake ia Fatima ia na Fatima histake ia faftai le felo mai Maria le sina tavai ia le na ia fatara fafu tatu malo ia tamitai o Winnie Samunda ia por tamitai a mo fanua ia pamonia fo ile saur tu ia te uto i New Zealand au kilani ia langa le lapila e se New Zealand e se au kilani i New Zealand Australia Samoa tatu uma ia fatara fatuele tautua ma le onanga ale si ufonga o le tai au fou ia tatu o fatasia i le tau aso o le toitu taunu le matu fulonga i le saur toitu tai au ia e langa le tatu por kalame tai au e pio mere na tatu ti ia o le toitu atasi ua toe tu mai o le pese tatu te o sana ma fia ua toe tu ua tafio la pe ana le toe tu nei ana le toe tu nei e leila se meta o se afoi le se meta o se tala le ua pauale me mauale upu tala ele ina ua toe tu Yesu ele maua se ingoa tala le po se gospel pe ana ngata Yesu i le pongi sa o le tunga mau so le mele len fafetai tatou ni tangata kerisiana mele len tatou vivi i ma tatou fafetai ele pe ona fai atu ele famanatuina isi to inga tatonunga isi tatonunga la tu te le tatonu ia Yesu la tu te le tatonuina foi la le maliu ma te tu o Yesu a tatou patipatia e tatou o tatou tatonuina o tatou fatuatua iai mo tatou mauti noa ma le manino e iai lona taimi toe a fio mai paulea le ai misesi o tatou e loa le taimi o lona toe o mai mo lona toe fio mai pe sauna nei pe sau taiao pe sau lesi se lau tausanga o le patino le nai le ri ngata le ri e o ia Yesu fa mai Yesu na te le lona o lona ngata ile atua merna ia pa uar nga ruanga tatou taritonu fatuatua ma famoemoe au se isi lava mea o le tatou faitau po a fea tau nuu mai mea na tupu ele mo le mea o to'aga o tatou e faivaloaga ua fia se au faivaloaga e o foi le mea lea tigā lava na faitau atu le lalolagi o le faimatusi paia leai se tasi na te loa le toe fio mai ai whaalongo nei o toa tele tangata e o fo isi lotu ia fai fe au o whapena o lato wawaloina le taimi o le toe fio mai a oe a ia mau le kerisiano tatonu ma le kerisiano e whaatuatua o le tatu tatonunga tu i le atua whaitalia le atua o le mea patino na ngata ia te o oe mau na o le tapena lava o tatu ia mauti noa ia o mai le taimi lea ua tatou tapena a o mai ua tatou maliliu ia tatou rola ia le sa'o me fo le au afu e mena fe atu o le ola fa'avavau le taimi lenei le tatou te ola a o tatou maliliu ala tatou te o ma le mauti noa le tatou le ola fa'avavau e fua i lea e fua i lo tatou mea ia tatou te ola ina le olanga nei i le ima sesi o le mafofonga whakirisiano na e o tifo, wai loa kerisiano e alu leo le whawau. Ai loto ia mafofonga tuai fure le tātou te mafofau o le se longa tu te whioti ia to au melo le whawau. Ele operating of a pena si matatu o le teimile nei e te o tifo o te otia o te tau ona o loa le me o te alu iai e o te alu le manga a pe te alu le manga e o te alu le vātele
o te alu le vapiapi. Io, e le se le tala le fai atu. E tau te iloa la le mea na, a tau te le fioti. Awa fai le se mwhainto e suia i to tono o tunga mau. E le se mwhainto e feli wai. E le se whape la koe pona ken ia ua moi ini o tono tunga mau. O le lo loto le na le mele o te whato i ati o e sa mo le ta ua le na o lo tātou whape fo. O le teimi le nei, o le teimi o le ola e whawawau ne o tātou iai. Eo. Ena? Ia. Mani e tele la sartu i tū. I lo tātou o tunu. Se teimi ia o nanga i me whawela ia leo le tātou paanga ma le tātou ua masani ia le petalainga ia mua whanua tupai. Ma tera. Tele nem ta upu. Tele nem ta upu e au pea o na tātou taratara no iai. Ona e leo so le leo asale. E leo asale. Le leo asale vai aso ma meo tadi mea. E leo asa soma meo issues ese. Io e. Ia fatalo foi ia fa Samoa o mai oe o mai ainga. Ia. Lo fatu fatalo foi ia fale valu na tapu. E masemi ma ia mai tatu uma timu mispati. Fatalo fatu le tatu tua mala unanga ile nei vaenga o le afiafi. O le masina nei o apelila. Masina nei o apelila pe ana fa apele aile foi ele aile me o le snap election. Masina nei o apelila fto afaiel palo ta tele. Le general election na tatu tunu. Masina nei. Alu le vai aso mua o le vai aso na lua. Pe ana le oso fa fosei ia le tatu palo ta fa top tope. Lena fai oifan masina. November, I mean, Augusto. A lefta tatu tu vai tonu mai i le masina e a toa le lei iai le 5 tausanga o le nofo inga o le taimi o fiame. On masina nei. Io e masina o perila. Le ngata la ina a toa iai le nofo inga ma fai e foi o masina nei tan fai e palo te tele. Le ngata foi le a toa nei le 5 masina. I mean le 5 tausanga. Sorry, le se atu io se atu tala i masina o tausanga. 5 tausanga le nei a toa iai ma fai ai le palo te tele pe ana le ai le palo te fatu tope. Len fai au kuso. Ia, au kuso. Mo au kuso al swiva either 19 or 29. O kuso tausanga le tene. Ele ngata la a toa nei le 5 tausanga o nofo inga a fia me malana whainga pe ana fa pe ele le snap election. O le masina fo nei e a toa iai le 5 tausanga. O le case fo le su e nei tangata na maliwele e tamaonga tu au a toa le masina nei. Ioe. I si fa utala i sam. 5 tausanga. Langa o le tasi le me whaingo fiei na whaitau wha tasi tausanga o le wha moimoile. Ta alo whaloi o amai. Alo whatu whawhawina tanielu. Pia tasi le me whaingo fiei na mana tua wha tasi. Ia le nufo inga fia me. Le 5 tausanga. Ma le maliu o tamatiti o tamaonga lea. Fai tau whaatasi a langa foi o le vai taimi a le na mata mai lo foi ma le maliu lea. Ia lela utatu wawa i le matu ia o le nemea. O lo sa ili, ma o lo sa ili,
o lo sa ili pea. Pela amata tu ina ile si ons. Pela amata tu ina kislena. Tasile mea ina ua lau le fai unga ole mali ole afo. Lau fai unga whamsinonga ale to ono la fie tonu le fionga le li pare mia. Ia ma leo ia lang ortangia alimoni wan kangi limongi kangi maleli I sa fai komsina leo to fa ia au Filipo al meto e tau la te toi fa longo iai ma toi te ta iai se manatu le nei aso ole la utom fe fa mafa le mele ole nanga le fa pena mai toi mai lunga le fa msino toi va ai to iai I mea ia to lau mai lola I o mea ia e fiela ma le mele ole plot to kill ole te pena e fai ia se to assassinate ia pe te fai fasioti ia stangata ia mai le toi aloani tala le o tatu wharamolongo ua au mai toe whamanatu mai ia o mea la umana ia le toi whamanatu e te tau o na iai sa ilinga fau ta ue fwela le whamasino ina utara no inga le mea lea o le mori mau ar tangata ingo ia tupai sa pani le lei ma le whanga e sa mori mau le leo lea e moni sa iai le whana ioe sa iai le whana I le tu a inga o le pisto o pisto le pule tau mai ia le ngata la o le mori mau a le tangata lea au ta ua foi le whamsino le mori mau na mori mau e foi au apa au Filipo po le former commissioner e sao nei ta ua ila na mori mau ia le tau pulenga o le tangata valeina malia e ai ia lem ta upu ai le ifaia I ai se sueng le e mautinoa na ta ua mena to langa ai e whamsino ona ua ta ua e le li isa fam kosina manino le lei na ta ua I lana mori mau e tasila le mele te le fa fit tangata ale manino le lei ia le tulanga o le ta ua e le sa komsina I lana mori mau e sa ona iai le tau pulenga ta ua e le si mori mau le li o te vanga sapani e sa ona iai le whana o le tu ainga o le pisto ia le utanu mai tatu paanga fo ima le malo nei e fiafi ia malo so fu manuia malo fo lau manuia I lau fionga le tamatai ia I lau tofa mo fanua malo fo lau manuia o te manatu la sani o tu ia auto ia o te le lope na anga I farsa ia pesa ia e polala ba ta o fa tasi le sar tu auto langa le ese por kala mitaiao ai fio mai ma fatalo fa mai lo tatu nu tunu mana ia matango fielo la io ia langa o le vai tau ane o le pepo vai tau nei o le pepo ia malo sei matango fie sa no ia pa filo I letu ilo la mona tu unmute mic Ja, mau mai. ia o ia Ja, malo fo mau tula epa. Whaftai le lofa maleanga leo le tua. Wala fai mai whanunga le leo tae au toi tu. Ni I ailo na lofa malonga anga lei. Ja, wa whapea na tato mawale ne tae au fou. Whatalo whatu I tato pa anga masani.
sunga whawhiangainga so se whatawhaitaulanga o lo o lātou whapea fo i ona whamanuia ina le nei asu sā o te tūman malo. O le asu sā fo i o le whamantunga i le tātou e ka lesia e whakasā. Ia, malo so i fua maua malo le langi mama. I whatalo whatu fo i to telo a tātou pāanga. Ai mai se tinama ta mā tutua. O lo i te tono maota ngase ngase, te tono maota malawa i ainga. Whapea ai o tangata mā tutua i no fuanga lo tau si ai lātou. Ia whapea fo le mamalu lau teli o le tātou pāanga po o tātou sui lango mai le tātou au nanga. Ma lo le folau, ma lo le soi fo maua. Patalo fatu fo i le tātou le fionga le tātou palemia, whapea fo le kapeneta, masio tātou malo. Whiangai fo i lātou, manisi fo i o tua noa, ona o le tāpenanga o le whalawasinga, o le whatua, le fionga le toi ina, po le fionga le Minsta, o tālonga ia sewa muli whasitoma, ia malo. Tātou ave ia le whamalo mat whaftai le tua, ia whapea fo i ona tātou whatata noa o ani mea o le a soa ai le pule, ilo tala noa. Maua se malamlama anga o tau mama ua foi. Ia pa foi ni tima inga po ni fotuanga i ia le atua. Ia alo mai atu le epa, ma lor soi foi ete. Oi! Malo, whaftai, i oe ua e whamanatu mai ia le malo whatua le fionga le Minsta. Ia, talo fai, ia whamese le atua, na ua batulo punga fai masui ta ua, ia e whamese atu i le ainga foi. Ia ele ngata le whatua o le fionga le Minsta. Ia a o le foi sa fai ma ko whanda uila, manua. Ia, manisi o i tātou ua tāli loinga. Oni lava. Whamese atu le atua, ia ma whamanuia atu le sāro toi tū. Ia tapaanga ma wo o lo mwhai ona mafuta mai e ui ona o le matu tele tu vai iai e pio na tau whai atu mawhanua tātou ave ia whaatasi o le nā i lau tau le aso le toi tu ona e le statu por kalameta e au. Malo. Ia, e te tau, ia, saunoa. Ai o na o sia o whamanatu lea e ta te lei a matalia le leile ta po kalame. O se whamanatu, whaafautuanga, tu walalo i tātou sui lango o le tātou ainga fast globally. Mōmua, o whaailoa mai se whautuanga e whaailoa atu i tātou sui lango uma. Na ia tātou whaaloalo ngia a tātou sui tau wā, wa uma na whai iai se whaai unga, po se whaatataunga an tātou teitai whono ma le ainga fast i Samoa. Ona ua iai ni tusinga i lunga o le social media, whaapea ai ona o ia ai le wā tapu ia o tātou sui tau wā, e ni la fonga na laulawina ai tamari yanga o nei sui tau wā. E le se ai inga le al tātou ainga fast, o le tātou laulawina whaapea nei o ni la fonga. A whai o sau manatu po se manaonga o sau sui e tau wā. E au ona manino ia tūlanga, e le mawhai ona e nofo lava oe, ma whaaulu ma whaasalalau whaalawa i tele, se sui tau wā mole vaenga whai ale fast. E au noa ma se whaatananga, mai le taitaifono ma le ofisa au tū, o le tātou ainga fast i Samoa. Tātonu, tātou te ngā lulua whaatasi mo le manuio si o tātou ainga fast. Ai mai se tātou whai ngā mālo o lo tūlai mai. Ia, no, al se whautuanga le nai e amata mea le tāpo kalame tula epa. Ine nei tai au fau. Malo, whaftai, e le se leanga e na ifo le tangata o lute mata wina na nofo ma lau mai o te funga ngutulua. Ina o talanoa la i le mele o le waai. Langa e se umatato o lo tangata. Po le ale tua inga. Ai o mai loa me whapia. Se tātou talia langa e o lea ua ave iai mafufonga o lea foi. O le vaenga whai mai le a o na i oe mai le vaenga whai wa i oina. Le la se kaku leo koe whai pe o lo anko, po o lo uso, po o lo anti o e mafufau e run le palota.
Langa ua matu ia lava upu matala ia e a foi e baba ia i lungo le e whaftai le whamanatu mai ua e whamanatu mai ni o manatu o tangata e suafa ia toa Samoa ioe o toa Samoa lona ingoa na mai whai mai e le i lo whai atu ia tu ia ia e whai mai rolan tala le ama whai mai o e lali i tu le parisikanga ka funga ngutu lua le isone ia e whaftai mo le whamanatu mai. Ia e au po i tatu paanga ma ona latu whautangia mai, mai wharoalo. O le tulanga tonu wale na wa watu ai tula epa. O na wa aia male whanua noa. Ni la fonga wa whai ilunga. Ia mana tua e tātou le au lango. E le whapea a sau. E o fo ia o tau, a whapea o se alo whasino ia o tau. A wa si ilo na ao e alo e tau wā. E le whapela o ni se seo o tau mātua. Ai whaalalangu ai la le atali i lea e le aisa na mea se se na whai. Le ai, pela o le mea na le tūlai mai a. O le popolenga, watu sa o la vale whautuanga whaatina. O le popolenga, o tātou tina, o tātou te whae ea ma tātou te tamwhainga ia, whaale leia a wala o mea. A wane tau solo musa tātou i tūpā, on tātou whaiele tūlanga leo le tau whaaleanga, tau whai, e te lofo ia lofa i lau tama, whapena fo nā lofa lama atua ia lātou whanau. O tūlanga na iai, o na pia wa avea ni whaale tonu, avea ni whaale tonu o se tama po se tina tu sai fo lea sui wa si lima tau wa, ma mea wa tau whai e loa ma whai e lea foi, ma la foi ni tala i lunga. Au loo mai tau mai le au mai tau laulu, o loo mai tau mai lātou o lea foi tau ai maa mai si a tātou whai ngā malo, ia a mai se tātou pare mia marka penetai Samoa. Ia, malo, whaftai o le mea sili anu ta amata i ta whautuanga ia watu. Ale mea la lukau mai, kuso le peke la loko i kupari whaingo le mea lea. Tula epa o te le alo le ata la au. Ia. Wanga o le na o wa ai iai, wa ato ale mai aso te le ano lava iai. E o te vai pēha iai. E tu mai lunga ia ata. Ia wa wha e kisi mai fōlinga o nisi o sui. Ia atu mai lunga io. O te le iano lava la iai. Ai ina wa pole aso tofi a matalona tau wala au mai nisi tangata i te au. Pe o te, o aula le neiti te whape ai. Wai, la ele me mawai le o e whai whaapea. Ai ina o whai taua awini ili iai. O le tūlanga na iai. E le o iai se malama anga o le tātou waiang whai ini manatu mani langona o i lātou fia tau wā. So this is what, you can't just put it up thinking, okay, this is what I want this person. E to te uia le whai totoa o le tātou ainga fast. Pe whona sau noa le fionga le li pale mia. Ina ua approach atu ia taiali seu. O le whai totoa o taiali seu to tono la ainga fast. Through ia nonu la ulu. O le whai totoa fo i atu ia pai to tono la ainga fast. E uia ia tupa i John Mathers. E whapea fo ila so se sui lava, o ila wa mana o e fietau wā. E a whapea o le tu malo o lo i se sui, wa umana tu si lima i ele vaenga whai, o le whai toto o le nao mea uma. Manino le lei, ia o te tatonu fo i le ua whautangia mai, ia matauria fo i le whapeo tangata uma le wharongono matapo karami. Tangata lai ele o le whai ele a mio lea. Ele o whanongorongo mai au tātou io ia pasi atu ele upu, pasi atu ele tala io pe share atu lau Facebook page tu ia sau status pa mole tangata o tātou ainga au or kau soro mua ia tātou le meole tau soro mua ia tātou le tau soro file mu ia o tau ana o la sar tu e te pai mai nei mawhanua le te amata no tala noa e langa i le mele o le Pe o leo to eta ue le fionga le li pale mia i lana
la whaatanoanga, ana pō, lana pō kalamena pō. Ia mo mea mata upu ele I le lei ona whaiso suenga. E iei mata upu e lua nanta ua le fionga le I pāle mia. Lea pe ua oa isi vanga ia mata ufa pe ua kilia le ngoa o le suspect. Pe ua o pe upe pese fa pe o le mesili lava o le ua kilia le suafa o le suspect. I alela ufa manino mai lea I lua su enga I le na fai le faatino ina lea la utu mai le ora e koe lea ila e pulala le fape ua kilia na e toe afia le te I su enga fou le ase ka amaka mai I le plot kio le leanka ku kapisa le vaenga lea leanka ku kapisa I le me lea ua mau mai ta ua ele ai foi ele na ta ua ele tangata e suafa ia tupai sapani le lei malfanga ilana mori mau e sao e ele fana na ele fana I tono le io o le tu ainga o le pisto io le fula e ta ua ana le ta ua fo I ele sa fai ma taita I leo o le komisina o leo I fo au longo I tino Filippo na ia ta ua lana mori mau e sa o iai me o tau pulenga plot to kill o se fa o se maliu se tangata lea la o mafua ina toe longo mai e fa masina taurana toe sa I le mei tapate mei elu Moni tula epa, man tu whainta na ta whea le ta whatatanoanga mai aso tanuaia. Mua, whaamaonia ele li malo lea ia sapani tupai. Na o ia whaamaonia le whanga lea. Yeah. Ai, mana tua foi, ina ua lokaina mai ia Daryl, le lokanga mua le lokanga mua le sa ave masui ko mesina o whainga palota le la sa raid ai le fale o le sunga lea na mau ai fo I le pisto le na ta ua fo I le moli mau ale na fa pia fo I Sam o ia le na sel I ai le fana le na to confiscate of ese mai le fana na mai ile ia pe lo ama fe alo fai a o le ua iai ia whaamaonianga e sa o lava le moli maua le tani ia Sam e winga I le whana lea na tuuina atu ia te ia ma se tino I tupi ina ia alwe whaatino tangata waleina o le fionga le li pale mia a o vea o ia ma Minster ia ma whapea fo I leisi Minster ia olo a man kola le mele le na whapea na whaailoa mai na whai mo le mea whape e arwe e tangata waleina e tau mea sina ai musu ia Sam e arwe whai le na toi whai loa mai e alu I lunga I le Robert Louis Stevenson o le iei fo le si whata singa le malo ina e arwe whatupu ai ia ele I whai ela vai Sam ia paole mo te whaftai tula epa whaftai le fionga te mai tai whamasino wa o lewa a mai manino la wa so enga mua so enga e lua e le I le leina whaatino le ala whaapea mai ai la le saunoanga te mai tai whamasino ua a mai e loa la le polo inga ia whaia wabe loa le enga ma mani leo tuto atasi mai whafo la tau te whaia enga don't let any stone unturned ina ia whaamania uma ia tūlanga le nei, ma e au ili uma. Ia o te tali tonu la tula epa, ta ilo epa la sau manatu. E lo tatanu e tūlanga lea, ua tā pena fo I la tau. Waman tua fo tā penanga o enga le na whai e le sunga le li malo ia li o, whata malama. A sa whapea mai
Umana talia fa mai le whaftai malea. Ai uma e te whaasanga tau le e mōlia li o whapea o mea whawhau. Ole, e moni langa ele tatu ta pisa mea ia. Nga le ua manino, le foi ele vai le si tu e tau mwhai mai furo la tusa. Le la ua manino i. Le anga ole ua mai nei le. Kele o a foi, o mori maua leo. Ele i wha ina no. Te pelo. Ioi, telo o mori mau ia leo te iai maneli le na mori mau tai whau le naru lalo le van. Tasi na mori mau ele o wha ina. Male mori mau a tamale o Yeremia sua. Lea na ia ta ua ele iai, i le pō na tupu ai le luasfulu ma le luasfulu matasi. Pe tai o lea au mai le mori mau mai le ofisa i whale ata. Sa whainga ruanga. So pela le ua contradicti i le mori mau le lilia. Ma le mori mau mai le ofisa i tono whale ata. Tasi la le mori mau ina, le whangaina. E pia fōringa pia le majority o mori mau leo. E leo tatonuina, mai leo whaongaina. E whamasinoa. Oe tūlanga nā lena iei tula epa. Whaafofonga umasa mo malalangi. Oka le tele o le mea whau I moli mau ale vaenga o leo Yeah. Contradict one another. O le taimi o sawa e se le tali o le taimi e sau. O le mele angai. Fesili ngia keisi ma tamaitai lo ia. Po o iei ni whaamaumaunga. They've got absolutely no record, no recollection, no notebook, nothing. Yeah. O le tau te vaia auli o mai le whamasinonga. Le whai unga tamaitai whamasino. Ia po i fuisisi whamasino le a whaua keis le. Wala va me tau tilo iai mau tatou loai ia atonu le asui ia la asui le tulai mai o official leo la ole ai le la tu tai ma I fatino ino ngaluenga ia ai pio ngaluenga pio na eta ole running sheet ia ma notebook ia pio mena na tele nga iai ia le fatino ina leo fa pio foi di ka official Wa man tutu lai pa Tusa lava po lea whapea o lewa whatata noa la tau muli mau ai le atoa. E ana whapea o la lava iai keep ia la tau notebooks nei. Le mau ai le tell your records o aso taimi ma whatever whaupunga iai. Ana whapea o la iai lava ni la tau notebook. Ma manu o whaafai ngō fienga koe refer iai ia le tele o suenga ia sa whai. A pangare le ai ma se mea whaamau ni ai. O le tele la mori mautu umutu ia na mai ma whape wa umana tustusia. Ia, o le hia sei, o le si mea tele ni tato mai mo ma iai, a fesili atu a whape, ele o hauna ia le taimina e esere taitai, you know, wa pass solo le bug. Ia, o mana tu au tuna la sale na te ni le, passing the buck. Yes, well, that's exactly what is happening. Ia, o le sifuna tu wa lena mai le amtanga ta ue maolo a telo no farongo longo na fi por kalamia ali moni mal oria na la so tu pe ostari la tu fala tu silulu ai a mai la ta ue la fasivanga le io ta ue limoni fa mai ai ma kan ngo maolo o fa ya o se le ka o ile le fa penta o le fangarengo o va ku ile fa pe ka fangai o luma a fe merkala o ais io kan ko nga ka mai ki pipero Oi kai mai le uputula epa. O le fili la o le tama o le maua. De o ai fai nisi pepelo mata le angai nai le fionga le li pale mia. E maua lava o tou. Malo. Wa alo tala le na li inga yo mai airporti. E ia ai tatou talia. Te titia dia e mai umai lunga ia na tatou lo ai lo la ia me la tupu. O yesi si manatu yesi si manatu tu ka ke koe anga I le faufaunga le. On sa I mai la tu la e pase I avatura o.
Nea wa le tulanga la le whamasinonga le nā. Le la wata atia, le wata atia ona wa maile, le whapese a maile le a foi le whai unga tusia. Le mata upua ia o le wa priority le fionga le li pale mia, a mai se foi o ia le mean style o leo. Priority le whaia lo o le suesuenga o le hit and run, ma le suesuenga o le tangata waleina tau pule, tangata waleina ia ngaia. So le priority na leia le taimi le nei. So whether po ani whasala launga la alu le upo le ngei o li mongi alu e tau, ewa mo tangata guilty conscience, wale mapu. Just about every day a umatu le pokalame oso le pokalame. Mawhapea mele saunoanga. O te le talia inga le whai unga. O ai o ia. O ai ia. Wa pea o le manatu o li mongi. He is above the law. O le whamasino I lalo ia. Wa whai le whai unga whamasinonga. Well, if he wants to appeal, le se tau fiela na apili. E iona manatumua. Ia waila o le apili la le nā e ke tike o wailoa. Goodbye Felicia o lo hotel I tan malala. Ka koe afe kasi mea le press release le po pepa whamtalanga le nga vivesi me le whamsinonga. Ina ua avatu le pepa whamtalanga mai I le whaila fwele na mai I whai esa I linga le official lawyer, ai ngofo official lawyer ta mai tai lawyer sili. Ia ma vai atu me o separation of powers. So le mea nga kaki koe o iai. Ina ia nofo mana malama le leile atu I le vai ina ele tamai tai. O le fōringa mai I la uwhaitau atu. Ua a apa le whamasinonga e whai tiute ma whaiva o leo. O leo. O le lato tiute o le suesue. Investigate. Na pasilola ia le lawyer sili. O le lawyer sili to prosecute. Na averole I whamasinonga. O le whamasinonga to charge. O le ala whai mai, pe le langa lena whanonga utou suia le asonga fua, o le asolua na utou. Ai toe whapea mai I le whamasinonga, pe la o tau le fia whamasinonga I le press release le ale, an official te mai tai loi sili. Mo ele masa salonga o le whamasino sili malana soa tau. Whapea o le press release le nei, mo whaasanga tau watu la I ala. A o loo manino a wala na lainga wha manino ele lo I sili. A tonu ele I whaia e isi lo I sili ena umatu nei. Ona aise a, because they were under the control of somebody above. Ai o te whawhetaia o le lo I sili le iei nei. O loo manino I ona tiu te whai. I lona tiu te whai o ia o le lo I sili. Mantua. O le official lawyer sili, o le whawhautua le, o la tau le whawhautua ina le pahalimia na papeneta. Ia e tanga I whaila iai. Wa pe wa abatu le whatanunga, like, o le wa abatu le direct I le official whamasinonga, no. O la tau ia, o lo ia la tau lo ia I lalo le la tau whamasinonga, e whaiela, a o le tūlanga o le official malo. O malo e lalo le vava ainga ale lo I sili. Even though o lo o le mean style whamasinong o a fo yo whalpui ma leo, ai o mea tau le vau tu la fono e sa wale direction ma I le lo I sili. Iwa pe o mea na whaale o longo le lei, o le directive, io e mai le a fōi. Mai whamasinonga. O le isi la mea na ia e mai pia se mana. Pua nga I mai rola e kau attack mai le mele conflict of interest. O whapea leanga o le loia. Ala au li sa tu I isi ana whamasino. Lea ua tō fia whai ma loia sili a tono o le mele. Ua vai atu ai whawhai le loia sili malana ofisa. Ia mea ngatai ia. E tā ua tele. Ia mantua tula epa. O inala atau whaasese elma malu le atunu. O le fionga ia maunga le walo I sili nei. She was never a lawyer
Fola'auli himself. Yeah. O le lo ia sa tula'i mo fa'amasinonga i le taimi o whainga pālota a le Pas. mai whai ioi. Yeah. Au le manino lava lo ia le fionga le li pāle mia. O ana KC ia na abatu I fafo. O la tole na le sa tula'i mai. Ia e tanga I whaila ia I le mele na amai e lo ia sili. Le ngata I le vai mai la le separation o le legal power. O le whaila na dia e lola ia I. Ia le Friends of Court. Le Friends of Court la le I could ngale ta le ngo fa Latin. Le fa li wina fa palang. I've done a big research on it. I mawamelo in English it's a friend of court. I emantua mai la. O le wa fa Friends of Court le o lo I lalo o le lo yesili. Yeah. Emantua o le lo yesili it's accountable ele fionga le palemia mar kapineta. Ale batu tangata mtanga wenga lo yesili. Five Friends of Court. So therefore, he exposed every information to the court. Well, wouldn't you think that's confidential because le accountability la vaia o la toa fafautua le whainga malo. O ia le lana whapea ina tā fia ilo le fionga tamaita ilo yesili. E le to e awai le sui le atali ile o DJ Fong. Le atali o le atinu. Le lana wha malolo na te le to e sui la ia violina le lua. So oilo le ato se vai aso. Talo na ese mai matulanga lea. Ai wha mawai. Mana ia la ta fa mana tua le mele I fa fonga le tu. Ta ua I o le mele. O I le official lo isidi. O le lato am ta fa yoi e lalo o le kapineta ma palmia. Palmia io e. Au le fa inga rua ngai tu tonu tangata le tau. No i o le sia upu fa ngofien ta tu mano o spy. O spy io e. Io e. E spy ele kongu kankare. Nga ke avea uma information o A manto fala le fai lo mai. Ina wa fai su enga le tamaita e lo yesili. Mai lo a ile mta upule tu lai mai. Nana ta aufie lo e le to e alu tu fa masinonga. Le to alu to pass information fa masinonga. Ma ese mai ela tu lang le case le a sui. Na atu la tamaita e lo ia lea le watu la I wasui. Ai fesili ngia la I el fa masino sili. Ia malei atawa Daryl Clark. O fea o iai le tamalea. Ia. La sa tali le tamaita ile na sui. O le wa sui mai ia. So e o ne o to e wala au. Wa umana tu lima lola iai le fionga tamaita e loia sili. Lana fa maninonga le fa masinonga. Wa remove ese mai lea ma le tulango le case. O lea wa legally sui iai violina leilua. So that's the wale to yene sili ngia le lo ye sili mal al famsin sili mal silo ia. Longo winga he asked to step down. He is. He was removed from this case because how can that be possible? Ole mela le te fisile fa mafofo le ta woni lo ia le ta un famsin but common sense. It's the common sense. Somebody o lenga lue I lalo le pule anga loia sili. O lato le manino le lato ta yala. Manino lako guidelines. O lato o loia fautua le palemia ma le kapineta. A leto e o e pass umale information I o le this is fai fora na tupu to nga mafofonga foi da mafan tele lope tau is fai fora na tu mafofo e mafanga create ele friend of court ia setala anga se la wafele fai fora na create ele tangata le ia se urunga li ile ta one ole loia ai le en foringa o le fa petule e paloma nino mai o le tusi le fa pea le sa pongi sa ele to atele ina fa to ai lo ina wa faisu su enga le fionga tamaita ilo yesili le sa pongi sa mai fa pea o le tautonga o le tusi ta fa tauto affidavit fa tau ala mena li ai mai nei one
ele o se affidavit is only a statement. Two, ele whaatautoina I luma se loia. Three, ele lopo feme iai pe whaamaonia nei tangata. Not even a date, nothing. Wa kasi lang nga Ele se saini. Ele sainia, it's just a blank letter, blank statement. No name, na o ingoa I watu siai, ale o ieni saini, ale ungali ilale nei. Pea na o whaatu pele tele o tapo kalame. O te whaingoa, it's the evil ghost. It's a ghost because, one, ele mawhainga nga challenge il whaspepa nei tono le court. So lena sa no manino fo il famasino sili. It's first of its kind, ele tupu mua. So as a judge, o ia fo o le lo ia whau. Kona titilo tulo, one, ele aisa fo se saini, lua, ele whatauto ina whaalo ia, whawhewhela na whaine to ingamia. Ale tasina mea mo whanua taun whamanino pea, ore se sengo le statement, man affidavit support, man ioi, kaunga... Ole statement ia, e telwa o ia, tu whailau statement I leo tu maila ia, but so ole statement fo ia, it's a saini lava le statement, what you have told ole mea le nā. Ale affidavit la ia, tusa ole tau tonga tusia la le, e wha saini wha tau tō I lumo se lo ia. Mana ia, ole tau ole mele te terno iai, ia manino le ese sengo mea, ia malama le leile whaanongolongo tangata, I mea ia te terno tu iai. Na I whaingo fia na no whatata ia mwhawasenga. Mai foi la ia whai unga I foi, I lo ia ma whamasino. Au whaingo fia na whai atu lau foi, sau foi ia, whai tari au e manau. Ia, mana isi si vaenga I nāri mtau pulea. Ia le pawal me e tulanga lea. O te whawhetai ona I le loisa. Whawhetai le loia siri le matala. Whawhetai le fionga le loia siri le matala. Wa le whapela sau noanga le fionga le lipa le mia. Fou ngata. Fou ngata se manatu o le fionga le pali mia mal kapeneta. E iai le isi la sanga le lei. Le sa ilia tu la fono. Ona le la sa peo le. O le mamafa le sa whaiere so enga le fionga le tamaitai loia sili. Le la maua o mai mea nei. Le whamarolo ai le loia le Friends of Court. Ma le waria e loala le true colors o le tūlanga o le tusi le nei. Ai se mamanu ana le mata ala le fionga loia sili. Ia lu e whapte. I lava tu la fono nei. Ai paula le me whaftai ai, wa vavena maua, ma whai lo le tāpenanga. Le la sa tā pena I loa la le ia lo ia le vāng whauwhai. Ina ia tu atu le submission I tonu, ai le amai le whai unga, o le whai unga le amantuele, le amai le whai unga tustusia. Le la wa watu le loa. Le la te whaftai ai, whaamaunia mai le fionga le whaamasino sili. O loo tu mau pea le fionga ato e lupe on semo o le sui, o le whaipule whale a lili. O lea la wa whaamaunia, o le a whai le sila sanga. Ma le whala wa mamanino mai wa whaamaunia mai la ia le tangata la tau te tawalumanga ina le whaamasinonga le te tono le Supreme Court. Le wa mai le whai unga o le fionga ia Justice Reese Harrison. Le watu na mai e mate ilo ina tawalumanga tau sanga te lupi. Wa iluma nei o whamasinonga mawalunga. Io se tasi fo te mali o whamasino wa lona fo ilana ia tau tua ia Samoa I Court of Appeals. Tonga. Ko mai langa o nang. Yeah, wa leva na au na ia Justice Reese Harrison I te tono le atunu I tūlanga la leo o toilo ilonga o le apili. Ia o ia la le la whatasia le whaingo le mata upu lea. Peo le meta ua, te tasile si fasi meta ua, lena o tau whanongo tau ta ua e le li pare mi e lana. O le Constitution, lea leina talo sanga e ta ofi ia lea fo, ta ofi le latu whaingo le whai. Si to e au tilo le Constitution, leanga ma losi le Constitution I le sapo ina o le aiata tau o tangata, human right. Yes.
peila o ina leo te tilo atu le e take danga ia le anga ia le sui parmia ia po le fo isa foi sui parmia langa o le wa mai manatu no faro no foi atu le pa ila na interview na nafi o lo ia fai tio ina me le pai mai le tala to ina e sau lo fai unga fa masinonga e le mafainga ko e fai e yaise po ai lava e ke ese le ko ngia o se fai pule minska po le lava le mea e ke le fai mea kala o fa ma vai o step down malea e ala ko lo fai unga e fa ftai le o mai fai unga fa masinonga talia le mea ta ofi fai unga fa masinonga asi to sai ili le ta ua o le human right tanga te tonu le constitution tu lepa em fai no fa pe atu oka le tala pe pelo tala o ole to ina le sai lele le fa pe mai sa tu ina mai se fai unga al famasinonga mawalunga sa mo ila stofi la solua apelila ina ia tatia ese le fa tino ina o le fai unga al famasinonga fainga palota lea sa fa le nga ina le filia le fionga ia to lupe po muli nuku one semo e fai masui sui fai pulo fa lili the court grants the interim stay of execution of the judgment of the court under challenge pending further order of the court. This is what all lawyers, it's common sense. Se tu ia tau whavalea tu la epa. Common sense. So se whai ora se whamasingonga, manatua e uma, e le whape o ko meke tu mai ia leilo ilonga tustusia. And this is what Toi Lupe Malevaenga whaumwhai, they wanna beat that era. Ia vave na ho i te tonu se tau sanga mani tūlanga whatula fono e le i a maia le whai unga tustusia. Lea lawa whamania mai wa tau fia le whai unga le nā ona o leo a wata lia lai e le whamasinonga mawalunga le fionga le whamasinsili wana ia talia ina le tau sanga le wawatu. O le tūlanga la le pena e sau no o le constitutional rights. A le wala sau le to ina e wha o loa tau am wha se mawhawhaunga tangata. Se le ai le wha pesa e pale mia mua muana o e te iloa mea. Ia, e wha pe e se pepelongi, pepelo ua lewa. Ia e, pauare mea tau te tonua tatu tonua ma tatu malamaanga. Ale me tau ala walea mawhanua o le toi wha manine o tatu tangata. O le tau ai o le vai ine le tamaita ima le official law i sili. Ia po le vaenga le tau o le separation of powers. I le vaenga le o leo la tunga luenga suesue. O le abe i le official le law i sili e fai ia le prosecute ia lo isi. Ia a o le a manino ala mea ia. O te whanunu mia ia me tonu le whamasinonga atatu. Ia mga luenga e fia ngai ma le vaenga. O le vaenga le mai i tula epa. Ei. O lo talasanga ina fo i Toi Lupe. E se toi lo ilonga o ngai o inga ale whamasinonga mawalunga. I le whaatino ina o tawalumanga o le whamasinonga. Ma le sue ina o le mata upu tau whainga palota. Review of the court's decision. O le tūmuli la o le talasanga. O lo tau fia lea o le whaatino ina o le whaai unga o le whamasinonga o whainga palota. Se ia mae a le leile mata upu. Notice of stay of judgment. Whawhewhela na saule neito e ina a moso. E nā te whaavale a tangata le ai. E so ia. Pepelo fua se. Leo koe kalkongu se sianga pepelo. Pawari mea kaku acknowledging o le kumuri pepelo le koe ngakangaka. Pepela epa, lea te whaari atua. O leo mo whaamaonia saini le fionga ale whaamasino sili. Le wona sainia wanga accepting o mamea. Ma whelan sa tula e pepelo le iei umatus-tusinga whaamaonianga. Walo. Mana ia kele. Ma e tele tūranga le ua pa i eita whatanuanga ni mta upule mor sira fia e o tātou tangata. O le si melo a mai le whaamasinonga. Le uto e a mai le whaamasinonga le se laua whetala. Le uto e tu mai whaila. Toi a mai tono ofisa o loia sili. Toi whai iai le lātou wainga. Toi whai iai ia lātou sai li linga. Ina o le ua manino ina o vai atu tamita i ele ofisa lea ia lātou. Le lau toi a mai le mele i tono lea fōi.
o le loia ofisili e koe vava ai ma koe su se la wa fitala Wa fa tu langa le ai. They jumped the gun for everything. Yeah. I say ona to so tanga or what, because that's how it seems. They were tu la I mai a fai unga fa tope lau le faingo fai unga. Ona ai pui sesio e tau ya lato ai fa fela le si tu le. O tu langa na le titirot ni ai. Mana ta mai I le se vaenga o le whatanuanga le fionga le lipa le mia. E ele upuna au mai le tangi fo lena abe, o le tau mawhai o le HRPP tu le epa, e tau fia le ati na e o le atu nuu. Io e ala I le latu tangi lena abe lua au mai le whai unga, e malolo le HRPP, le keisi lena, le latu tangi lena watu. Pe o le upu te lelena, o le tau mawhai o le vanga le tau fi le ati na e o Samoa. E me sifini Lea, fasa leanga lua, o lea wa mai tau atu, wa lea o mai e tu sai ma tu unga, sa fai a o lea foi ngā I whamasinonga mua, o lea na ieitu ngā tala, ina ua o mai nisi I le fionga le li pale mia. Lea na tau no manino le pale mia o e soa le pule, o na toi o mai le o le awha tali atu. O whena fai ai. Ta tali atu le fionga le li pale mia mai faisela tō tanonga. Ai o fale tanonga I pe tesa le nā dia e mai tele o matanga. Lea fai lawa uma na awe tau sanga ma ai lua te tono o le fono le palmeni la na fatu e singa le na fa sa no manino le palmia e le o I e fai ai o lo fatali mai I se o atu o le tu malo ma le fionga le li fai puli e fai se tala. E o mai le so ele I o mai alal mele o iai. Le walia e mai fo I wo e ave le fa masinonga. Le la fa pena ave la maletali ale tofi la lea ia vai lua ina ia ta ofi le poloketi ale tumalo. Well, not le tumalo, the whole nation le lima sutasi tumalo. Le mana na o ta ofi. A wane I fa so inga. Io Ia fa ta tia fa pene to inga mea. O le ata ofi ai le manuia lau tele o le atunu mangalu e nga fuafua le lei I luma ale whainga malo. It's just because one person. Te lomo whanua. Wa lava le awai o vai lua I le tangilia. E ta ua tuai. O ia na tau fia le afo. Le tumalo. Wa lava lona I government I le afo I le tangilia. E wha matala tuai ia whasale le anga numero lua. O le latu fai pule. Mana o tau fi le mele. So ele o le malo la. Ioi. O lava lako kangi le wha matala tuai. O le lako mga onga ta ofi le atina e o le tu. O pena sa no le fionga le li pane mia. O le wa umana ta penga ia le min stai ona le poloketi. Pena sa no ta pena lava. Ta atia ai. Wa fia wha asaini a lato pepa. Ma o mai lo e kilia le vala le na tupo le vevesi. Ma fai se tala le vevesi. E fōlinga mai. Ia tu loa up tu sa o tu la epa. Fōlinga mai. Wa sau ale sau luma o le fia tangata. Ma le fia to I lalo. Le ma fo mai mea nei. O ai fia tangata mo whanua. E fia tangata le sui le tofi o fasa le anga lua. Ia ma le sa whaipule mua. O e fōlinga mai, o le sa whaipule mua. O le loto ti ngala va I le pau, I le sui whaipule, o le baby face a le fast, ia mangile se kati. Ai te loa tasile si mea tā ua le a whapen wharongolongo mai mangile I tua inga tu ina le iai. E le talia si tangata e lo kiangi kupe se kanga oi ia whasale le anga lua. O lo tua ia petule epa ua confirm le nga oi or kamalea. E nga oi mangile. Talo sia. O me koini molianga. Toso ai. Toso ai langa lena te whaaloa ta oma pe pelo le atunu. Lena manino le whai unga whamsinonga. E le I whapea na whai se whasalanga o mangele ua ia wha o ngase se ina se tupe. Personally. O paule mele na manino.
o le se o le taimi sa whamatu o tuai tupe i le poloketi I vaenga ese. E le whapena o ngai mangi le kati, se kati mo ia. Ia, a whawhungwhonga mai fwoi le whionga le le sa whai pule. Whai se whatatau. A ora tu whaua tu I ngā mea I e whai. Nā ngā mera le e sao ia ia le kalapelo tu le. Ia, tā ngā whai. O le meo te atai tula e pa. Le wa manino tam whainga mata ngā a le toi ino tula e pa malvayang whai ali e japipi o le mana o tā ofi wha manuianga mo le atunu. Ai sa o ai wale ai se alofa le ai se tō whale lei a. Mo mol whawhau leanga ina ia whawhapui na lava le fionga ali pale mia. E whamasinonga le wo matne. A le mea le te atai. O le whapea mai. E le o, during the day, e tutu I le kiu e tala lato ta I se lau 5 tā la. Ai o whaavalu a po pe o wa ini a ito le lewa le po. E mamane I te wailo e tangata la o atu e. E tapa I se lau 5 tā la o le back to school. Ia. O le mai le forensic audit. Le la whape mai le li pare mia. Le ma se kouwhi au, le ue 5 tu la fono. Ngā re ka penga mai a. Pena mai. Hele na. O le sa onga le na. O le me mana o e whaalawiloa. E whaalawiloa le matanga. Wasa o e lo le sau noanga ale late aki epikopo. Le fionga ia mata elinga ea. Te aisi se si masiasi. O le isi meo te whanono ai, o li poti ala autostala. E te sila whierta mai ta I voi le voi na bebesi e ni le au sewa. O I voi le ngua. Marietta. No whalongo tua whailanga whesiri atu lepa. Ana where? Ana nafi. Na sen me kaka ia kia o ngi. Sen me kia o le. O langa latest tanga lenga whain. Na whesiri atu lepa. Pe mo I le tala le wapatu e la uli al pare mia. E 4.8 le la ave masi umu. Na whesiri la o whela e au meise tupele au meile 4.8. O le winga la utala. O le mafua mai tanga tustala I Samoa. Fe ave a I utala. Na o whalongo le leia I le fionga le li pare mia. E 4.2. E 4.2 e maua 4.2 aru ia si umu. Se fulu afi ia e fo ia sa. Se fulu miliona. Io ele vai luaina se fulu. Ai sa fesile ta mai tailia. O fea mai e sa o tala pare mire fe mai e 4.8. Ale manino e 4.2. Ele ese 4.8 o valon iai. So le winga mai foi fesile foi sa mai tu stala ia laudi. Ese fulu I tu malo ia o foi. Ele maua ia la tutupe tai se lauri masfuglia fa lauri ai tasi ale I tu toia fa salele anga I maua. Ai sau foi la ia le li o tipi au tanga vai. Na meli poti tipi au tanga vai. Na advice ele pale mia ia le sui pale mia. To step down. Mai liona. Ai no fa longo le fa akolu fa fa io. Na au mai ele li o ia la veli fautuaina ia se tangata. O lona alofa ma tamwhai ekip le mamalu o le kapeneta. Ai o I le te whai atu ai ale le tatu whaalongo au tusitala ia ma mainga o la tutala. E se leanga sori. You know le whaupunga whapalangi. There's a mole. And these are the moles. These are the moles later tono le li o le au whatustala. Tipi au tanga vaia ma le maula leo Marietta. You know, ele au fiu Marietta. Ai fo ito ai si fo se si masiasi. O le peona e saunoa, manino le saunoanga le fionga le le li pale mia le 4.2 le ave mosi umu. Ave a tole se fulu miliona ia sa fata ona e to a tele ia le afo I lato e a whaina. Ia mai tele
paanga fai pisinisi lo o iai le awhainga e tutonu o sa fata. Ia, le nā fo ila le tūlanga le wa fai mai tipi au tanga mai ia. My God, la me lina fase se to fisili. Me a tonu le pena sa no fo ila fionga lau le male to isi taimi. La me to te leo i to fisili fa pena ia tula epa. A mai pe o mai e fisili tofo pe folinga la to te lu ia fisili e tu sa o mai le fionga le li pania. A olo ia tula epa. Na olo le ia pe e fai fa mole le faingo fisili. Tu ta mai e na le ato o toa le sa o le faingo la tonga venga. E lenta manino uma na sau noa le fionga i le sui palemi ia to lupi. O lona faitalia ua fai aila na fai unga e step down ma le tofinga o le sui palemia pa a pele min sta o ngalwenga titele. Ono lea, sa oilo sa unoanga o le protect integrity o le whainga malo marka peneta. Ai elea fo tia elea ese male tofinga fa a faipule. Le fo isa uno manino la le fionga le li pale mia tu la epa. E nate le filifilia se tangata e suia le fionga i ato e lupe. Se ilonga e mae a le tūlanga le waie le whamasinonga o le case lea. Because a whai e te reinstated. Whai ngō fiana to e se ele fionga le sui pale mia i lona tofinga. So le manino la vā. Ele o babe le li pare mia i se swinga. Knowing e mamafatu le avenga le la ia teia. Ia e whakatari lava ia po le ase whai unga o le tūranga o le a o iaisi e li o turuku. O te atatula e pai mantua foi. O le fionga le li pale mia. It's been there and done it. Wa tele ni ana pa masinonga. Telen fa masinonga sa tau mawhai e fa sa tau loa. Lela tau no manino le fionga le al palmia. O tu son tanga venga le ai sa ia te lupi. O se matanga venga pito i te le i portfolios umato finga min sta. Ia a le foi la lela watu e fa se tuanga lo mai le fionga le li palmia. Le ona o le fa amalo si au ma le fau tua sa ave le la fa pe o le wai a al palmia o tawa venem tanga venga fa pe le sa noanga le fionga le di palmia ia te lupi. I may be down, but I'm not out, and I'll be back. So that's exactly what te lupi should look at. Ka kukalu kaloa, tatu talo ia tula mai isona tulanga le lei ia ma se results le lei o tatu whaatali. Ai ka pa mai le tupe le ua manino umana saini le tupe fule la Australia. E lana u tulanga le fuina pa i fu itu ina lan tanuanga. E malia ni melea. Ni faftai ile tu infa mi faftai lo saini. A le saini la lea. Tatu whaatali le polarta la Australia i whapea mai Australia. Ia whafkai umang saini e le skupe maua o ma o lona winga. A whapea sa ortala tu e kau whawale fula Australia ia. Pea whapea lea u whaatali o umana saini. Ai li lope sau se tupe pele ai. Tika ku kirkiro le whaangala. Tula epa. O whatu so ai tapo kalame. Anything that comes out le fofongo sai lele. Te le tari tonuina. Uma na whamanino le fionga le li pale mia. I le taimi sa whapea na whatata noa i male Mean Star Foreign Affairs. Ia Penny Wong. Whamanino iai ia tūlanga tu sai fo ima. Mala tu la fono i mea ia tupule lakapia Samoa. Ona uma lea o maile ai api. Fa manino fo le pokalamia le fionga le li pale mia. O maile le National Rugby Australia manino mai ai. O le upu na sau no i pale mia. Awane inisia Samoa mai le tupe la saini lava. E sau la le tupe nofo te tono le malo. Se ilonga e manino ona ave ese ia. Le tele o le lapisi le te tono le lakapia Samoa. Ai mantua mai la, o lea na
tolu masina tana ave tusi e le fionga le li palemia. A le fatoa mawatu le tali about 2 weeks ago. Ai mawatu le tali I le wa vea nei ma Palestine. Le wa vea nei ma teitai fono. Fa amali e mai le fionga le li palemia. O la tau e leo ese mali la kapisa mo. Le wa manino ai la i. Ia e faile si fai unga wa le wa fa pe mai le fionga le li palemia. O le ata penaina le unifo ale la kapifoa. E iei tu singa na sau na ia autou, na sau ina le news autou I le awhaina o le tātou le uni la kapia Samoa. Pe a whaisisi una kapi. So le me fole le mai, le mawhanua. E whai o le tonu ia tu le epa. Le mse sio ka koe karkongi aku le epa. Ile mai sao a o no whai atua por kalame ku usa o e kala. Le mse sio ka koe karkongi ai. Ai ala na mo le madino ino le atu nuu. Ile mea lea ka ke karkanoi. O le news nga sao mai nai tau le tio inai New Zealand. E ono a whaina le la kapia Samoa. Pe a bailuaina le pe ato iesisi uni la kapi fo e whai mai tono Samoa. Ia po le alawa le menga iai. A le news e sau tu tonu au tau. E le lopo o tau ane iai ia sau whai tau le mena. E au ngā e tue baba ai iai ia le tātou. Langa o lepe o le tali mainga New Zealand kali pe o le whoringa ma le kali ngā le ARP. Even though o le ngai sa more sure le ARP. Ai le leinga find out le lei mea ia. Ling find out le lei. Ai le ia whaina. Nā whai le no whai atu o le ARP ai e tasi a ling na kapia le malo. Io e le whai. E le tāua la o whanongorongo me while whiunga le li parimia. Nā ua nginga mai au to New Zealand. O New Zealand e sa wai ia le New Zealand na. Find out le lei. Ai se I ka nanga wa e uni la kapi to tele tangata lo la faile uni la kapi fo. O la ia la tailo e tu le pa ai se o to sa ili a. Ele se me involve for New Zealand because o le matter it's between ya sa moma Australia yonga tupelea. Le fo I wa uma ona fatata noa e le fionga le li palemia ia Australia le uni la kapia Australia. Whapea fo le IRP, a le mela le wa whapea mai, a whapea iei se tūlanga whapea na o le IRB. Why is the IRB going through New Zealand? Ai le tusi sa o lato, le na o atu whelua I mele fionga le li parimia. Yeah, which is, that it's yet to be confirmed, yeah, tusinga nei. We're going to look into it. No, o ta ua o le toe tiro e ba ai, to make sure me umaia. Io ina ne I fai ane a faina ia il tato ai leila marto e o tilo ia fa manino ia tulanga ia oni I sa tia le la kapia tato nu ia ale mata upule tula epa le mana ia mata upule na mai ne le fionga le li palemia o le wai lima o le te mai ta elo ia sili Whapea ia le ofisa leo ina ia tilo I la fonga le manuia, le mingao, le whaaloalo I la fonga li mongi le wa aveanga I le whamasino le na whaere whaiunga. Ia tato tanga I whai tato whalongolongo umba mwhapea mai o te leta lia ina le whaiunga le whamasino. Ia oia se whamasino na tele a whaina te leta liaina. The door is open alwe avesanga apili. Alwe whai ma a lewa wa la lafo nei tala ma tau whaleanga te mali yanga le fionga te mai ta ilo ia. A min whamasino. Le la watu ai loa le fionga le li palemia. I le lo ia sili whapeali le viso malo. E ta pena. Tilo I la fonga nei wa whatasina te mali yanga o whaaleanga ino o le te mai tai whamasino. O le tasi le lua. Io, e whi ato e aisi, man tua foi. Even though o le wa whio ai freely, but sa ora sa noanga le fionga le li palemia, e o I le tuunga mau, mo la whaasalanga I a contempt of court and the contempt of parliament. Le mfainto e vesea. So fōringa mai la, le fōi la wato e aisi. Le fōto e aisi fōi la le contempt of parliament.
I mean, or contempt of court. E whaaleanga ina ma tau whaaleanga nga ele fionga te mai tai whamasino. Ai whala toi ai si matanga. Ia tala si e ia whamaunia lo nei mea. Ma ave lo e loka I loa. Wa, oval whaasau sili. You know, whauma lo. Mo whanua. Leo whai tau umala tu nuu ua whamaunia so tu rafonu. Yeah. Whamaunia. Ole whesili. Lala ko inga whamaunia whapea ai leise whasalanga. Our contempt of court is kama I whasalanga me kam whai. Contempt of parliament. Yo, ele kama I mwhaiwhanga, ko kilkil whaiwhanga, serve the time I whasalanga I. Ia man tō whaitula e pa. O le whatoa manino. O le tamaita isa aviam palimia. Ia fia me. O ia le sa whai le arrangement. Whai maitula e pa ia o le harmony agreement. Whai mai fia me ia o le deed of settlement. Wa le lopo ai whetu nga. Ia, ai pe whantata noise time. O le taimi rawa le atua le taimi nei. Ia, lela, a tonu e sao mai e ngā. Ia, a lela la to e tu ulu mo whamsilonga ta upuli nei. Ia, a vea I lola I e whelona potu langa hotel li o Dan Malala. Ia o te loa. E ono mo lia ia na lafonga I o uman whai. Oh, yes. Yes. A wai fia rolo fo ia na lafonga I na whai samu. Ia na lafonga I whai Australia. Wara Australia te mini. Ioi. E fia rolo maua me in whai I menen whai I waru whafsanga I mata tōtō. Ia. Alu ki tai au atua ioi. Wa polo ka mai au. Wa polo ka mai au le mea vai kuando. Le mea vai kuando ngale le ai mamo Julie ngale o mafi. Wa polo ka mai au. Ese foi ai mamo e alanga me o le vai kuando. Oia te le sila fiatu la epa. Le e whapea no o whitau I e whapea o keirua. O te rei whetau for you, but I got the whole file of his post. Apparently, he is a special needs person. Really? Ia vai. E tauranga anu ua tauranga maua sanga tupe sa moa. Po lai kari sanga disability o. O lai tali disability Australia. O me whalena, o lai whainga luenga I le agent mo tangata I mana o ngā whapitoa. Because he's a special needs person. Nai whaingoa I o le vai kuando. Whaila si o behind so le a. Io. Sele. A ke whakue le kuando le ngukuri. Matau tia. Lena tu sa mena polo ka mai ya no mai o te po e mai ata ma limongi ma Sharon ma vai lua ai po e mai la fa afa mai la lunga le lo fa tuia la mele po ato mai ele tino le me vai quando ngange ale to la tu o polo ka mai ya volem fa Akelo tu ka kuando ku foi ma vai o fai pure a le po fai pure ai. Yeah. Fai pule wa kuando ato me o to. O tulanga nga leuna le ya le ai mamo ruli le la o fai ngolo ya vai kuando. Pa mai ele ona au. Tu sa melana ro ele fento fenga venga. But he's working at an agent mo me o tangata e mana o nga whapitoa. Because he's got a special. Okay, fai aku anga se quando vai quando koi mare muku o manga ia ke. Le quando le vai ai pe anu. Sorry. Ja, lo te fat tu la e pa mantua. Ja. Te tato titi lo te mi sa wele li si o to balu le le la le. Me se sa wa ave sa mo. Oi. O ta fia ya el vale le ave so tango nga. Ele va quattro. La fu de pese ho le quando. Tell me when you will be mine. Tell me quando.
Ia wa mau fa se ata nei a sa. Nene. Ole meanga ka ke wisha ka ika anga kwando le nguku asa sa o sili. Ah. Wa tu salele ia e ai mana o nga fapitoa mai e kuando vai o. Ia a ole sile mana o nga fapitoa le nei e kuando fo yo mai. Ngar autis e pori i ngakari o. A o fofonga la ia tula e pa. Ua le tu sai malele ato toa al malo se o tino. Ia, fa sau kau o umatua i. Ia, o mai la lea i le tūlanga le mantua fo le no fa soa te te oi. No o mantua fo lunga o penga, lunga o le social media. I've made myself heard. Aua e te sau e te whaalata. E te whaalata tau whaasese. E be te sau e whaapele pele pe tama titi le sau e whaapele se lole. La fonga a lupe matasila i vala. Le na whaianga i le pale mia. O ere tamalele ele fio mai. Fesa to ia i taimina na fio ato ele fio ngale. Al minsta o ia. Le lua olu o e whaile lata roadshow i whalata i lamene na tau tau fia. Na wa pei o tau e pei le fio ngale li i pale mia. E le o se tama o le ele tulou le fio ngale li pale mia. Lameno iai, toi whaine i foi la le lua olua lima. Toi o mai foi ta ofi. Lea whaftai ia sa matau sa latu talia le sa vali le vai ang whai. A lea nela le mele iai, e se le matanga. Tu sa o ia le na o lo matamata iai ana la fonga. Au te i mole au ngā tonu na mafua ai na whai le mea lea. Lea la whato a manino ai, o le osi ngā whea ngainga i le whai i te tonu o le ho le iele paolo ma le e ka le sia ma le nuu. E nā leina o iele fionga le li pale mio le veo lana sasoni. Peo na ia sau noa, a whai ana whaapena te loa o se tūlanga lea, nā leina watu le wala au lia le fionga le al malo. E o iele alu, a o ia whate ia. O ia whate ia. Lale me ua ngingi, me leango tangata e mento foilo na ia mawhawhau. You know, o mea wha le tua, e le ngingi ai forfa pokiki, me le no e momo tau whavalea. Tau whavalea, ia, tau no manino le fionga le li pandemia. You know, ua peia leo mai e whaalata, ai o le fionga le li pandemia, la whaapea whaui mai le tūranga, whaapea le lato tino whaalatai. Le ai e le whai to tasia le fionga le li pandemia, a le natali le fionga le li pandemia. Le al malo Samoa, ta tia ye se taimi, Ale nei whai le mātira tila ia, o te tantonu foi. Ai whai wa pulau le masiasi le fionga le al malo, o le wha te ia foi o ia le o se mea e ta tauna a mai whapia, o le filongia le a foi le whala potonga. Sa le tauna mai ai, sa tauna, oi, sa vavali o le ofisa o le fionga le li pale mia whai e se la totala. Ai pe wa wha o ngā se le awala o le awai o le fionga le li pale mia tusa malwala au lia a le ao le malo i le osi ngā whianga inga. A wa whai mele ta mai e papa u le tō wha. Ia o tangata pipi o umai ia. Lea la wa, to e tupo ia me ia la tō. O le mea tūlangana. O le malia la. O le manatu o le li. E whaabalea pandemia. Io e. Le matuloni mana onga sapo mai whaelua i e whai tō tasi e ia pule o mea ia. Ai e whapea mai e whaabalea whapea whanene. Ai se e tia e le fionga le li pandemia. A le la o manino. A whai na tofi tō tasi e tō taitai e le ao le malo i lona vai teimi. Ni whapea nālo vai teimi. E tu ua me tofi samo ato. Nā tōno a. Ia, solis. A tasi le tangata upu te tele soli. Oi, aua. Sa o le sa noa le fionga le li pandemia. E titilo iai. O ia le lata le matatuai lata ia ai atula epai o i petesa.
te matau lia foi o le fionga le tulo le fionga e ia le lato me foi le tau le a fionga tutasi ia na le lato a fionga tutasi le pi tau alanga le lia masanina na fofonga nia mena o le fionga tutasi a fale la tai le isi sina te ia le me mo e loto o le tamo le fa nau i fale la tai na tonu lava ma le simetu lepa a ni te o se au o ia foi le sa tu por fale tonu ina o se sunuinga le maota le ainga lava le o au anai le ainga o tina o le fionga le lipa le mia ia foi fale la tai o le ula foi lea esa ia soli en fact le taimia no o whaalongolongo ai I have my status aua ko ke whaalaka whea sa ko la lafi ai i le kaiminga o koile le afoi i la au le mali e toa taimina o tuai e fia whaai loa le anava tawa le ai le road show le fast whea sa tau lafi na tau tau fia wa pe ele o se tangata o le sa noanga le fionga le li palmir te le taimi ele o se futu whaatafta whea le sami o ia o le tamo le ele e te sila fia foi ma fanua o le mea sirina matanga o le faa leonga le li o so wa tau le li le lauli falonga tu le li merta fa vale wa va ki au ko so kule ale mari e toa mun e mo anu le lauli ai ko amun e tau me ina o tangata ele masani ngutu le mele ale o kom fai e fa vale so le ia le nei le pale mio le atu anyway I never liked him lao te loinga le leile lona mama tau whapadea. E te loa, o le wo best friend a si lo matua nei, si o tō rua nei, lan tō rua lau maliu. A fo tau songo a? Ia i moa, O filau i moa. Ngā la, sari. O ka ke e ku fo ili ngā mea li. Anyway, ka ko, o whalangina ko inga whai mai, o le mitanga, o le mitanga. Pale mia le fale latai. Latai, au le malo fale latai. Au fale latai. Pero le sa no le fionga le li pale mia. E alofa e le fionga le au le malo. E ina se te lo i aisona. Pe no fai atu. Ta alofa e le au le malo. Ai ua pulou le masiasi. E le i aisona manatu. E au mai nei to inga mea. Ai me mol tangata po pauto fa pe ai o fia ti ele pale mia ma le ao le malo o fia fai so na ai. Ia. Mana ia o ini si me o fata noanga le o ina ia ti o e porta. Ia anta mai le tulanga fala le ia sa fata Ia. O le na fai loa le fionga le li pale mia ua umanau o atu ia tu ia Ia o le pe na sauno o le fai to atu ia I to tono le fast. E ui mai atu pa I John Mathis. Pei fo o le tulanga le na fai ata ni Eliseu. O lona fai to ai to tono le ainga fast. E ui mai o ia nonu. Ona o sui o le fast o le sa ta mo ia. Ia o te longa le na mo mai le talia na nafi. E o le o ta dia la le vai fai le fast. Se lato feilo inga ma tuia ma le tu malo wale ale o atu le tu malo o atu fai sitala pe mo atu le lato sui na o lato fontanga ia o fa le lungo le ea. Ai te lol me malie mo fanu. O le ua saulo tatu wharongono uma ia tuia. Tatu wharongono uma ili tu malo. Ele se palo te whaia. A le lana ngana i atu le pailana ana pōpona nafi. Le uta pena lato sui. Le ua ile sui o lato mai safatalua. E whailoa mai se taimi o mōmua whapena hui whale alili. O e fwoi sui o lato i whale alili.
Pau le lato sui le ua whalauloa o le sui o iwa i mga tau. Mana tua foi ia o tau i savoi. Nau mai foi ia ele ese sui. Ai o so whaalawai lau kamo. O so whaalava ia ina. Ia la nela me oi o so whaalava ia wa lasi malan sa mala. Lela wale pa usa mala o ye le ofiso o foio. O so fo malolo ina. Ale upa usa mala falma ia intia leta o to. E o ka ke i foi ni ka mea so. O wingo na si mai to inga intia. La si mai intia. Ai so. Ala se mai ko inga. O le fatu. Ai. So le. O le tau vaenga. O le tau vaenga. E pe valan feminino me le fionga le lipa le mia. O le wa muli ta ia tu foi le si ma mo diuli. E tu lo la ma. Ya ma wa le fa pe la. Ya o le fai to a foi la ma wa ile ainga fast. E ui mai o ile mono foia. Ia la feminino. E pe von sa no la fionga le lipa le mia. E le se fai unga e fai to tasia e ia. O le fai unga e abe tu tono le vai tele vai fai el fast. O ina sa wale tali. Ia ke lo ka ke ngofo mo ta mafau I tangata nei. Soli. Ai anga mafai ko inga me fulele mafai ngo karu suilo ka uru le uru pofi. Anyway, ia karsia ia nai fu uso tato ia. Tarsia ia talia mai le vanga fai wa le pasi atu o le kokas. E titilo ia da ilo tu le po so o manatu e moni o le wa fa fo fonga to tele. Wa umana sau noa tu ia I lungo la pokalame mapulotu. Ia fiu le tama mai le tami solo. Ina ia o ene pa uwa tama le anga vai. E quando foi ia vai. Ai le aia tu mautalia le fionga le li fai puli. Le foi la na fatata noa I lunga o le. O tautaiai ia mana ia le sau le famtalanga ma fainga tautalanga. Sau le foi na o falongo fa pe le foi na fai la fatata noa ma iti. Wa ia la nisi. Ana nafi pota la to nafi. La fatata noa ma iti. Wa ia la nisi o lo ia. O nisi foi o paanga. Wa vala au mai e te tupai. O le aso o e manatu. Ia mato fa soa la valea Ia dai po o tatala mai fo lato ato pona I lato concerns. Ia matulanga I ele popolenga O na mantua le sa la lafo lava e afoi. E limongi masa I lele fa pia o le tamfai e talepe vai fai el fast. O le popolenga foi la le sa fai loa mai. Ona be careful. There's always a chance of a mole. There's always a chance of a mole. Pela lena o falongo la le saunoanga le fionga le lipa le mia. E tilo foi ona lea. E onga la fonga sa fai foi e tu ya. Anga I le fionga le lipa le mia malanta tainga. E fai o tu ya mai Samoa. A olona fale tua atu I nei New Zealand. A olona fale tua atu I nei New Zealand. Tele foi ne la fonga. Tato titilo foi la le teimio le lua o lua tasi le whainga malo. Le na sau le sorte te e mana o atu le palimini. Mana na o sofa le whaituto o tono palimini. Le ana toi wha manatu e foi la I le fionga le li palimia. O le aso le na o si aso mataitu. Ona lea, na to o tuli le whaife au e whakasa. Ia Bismarck ta mati. Na to o tuli lumo whalefono. Le na fio toi fo le au malo ma suito fia. Ai mai wa taimo le nuu. O mai I e fai le fono al kapeneta. Ai te I la uli na bala awa tu tangata ba ai le toi ina na walwatu. Fesili nye po toi ina. Le fionga le aki epikopo ya mata elinga.
lea na tātou mai mo Samoa laulangi atoa. Pei o le ale nati mai le fionga laule malitoa, whaasanga i matoina abe esele i tonga na pulo o toina. Mawhapea, le eise mela ta sala inai oe male e kalesia, ianga sala tu le epa. Le ale fesili mua toina na whai ia lauli. Lauli ia e alofa, wha ma ngalo lo uso ia tu le epa. O ia lea, wa ta amala ai ta i o e kalesia, e oe to tutule fatu ese tau ai lea, tele o le fau alunga, ma le faa sausilio tu la epa. Ale vai atua, e le ai masea o inga mase suinga o ea tu la epa. This is how I see it. O te au fatasi fo imale malmanato le fionga le li pandemia. The whole scenario nei mautausanga, lua o se yo o mautausanga le nei, o le mafua anga umo nei mea, ona o le leta lia ina e tula epa, o lona to i lalo popo, wale o to se eti ile no foa wha palemia, tatalwai le fionga lau le malitoa. Enough is enough. O ia wana ia wha tautala, ma le moniso na alofa i tangata anu o Samoa. Whawhetai o le wala awa le atua le wai e nele fionga le li palemia, le wa te lele la vea i mo Samoa. Me tona na lele tupu mai nei. Malo, ia, tātou te tua i sito ina. Malona mautinoa, e le toe maua sona taimi. E o ai ala to umale i tonu i. Li moni, o ai foering o le siari, sui taitai. Fono toe? Le toe, e laki pe ato tu mai palota, in the next 5 years, e laki pe ato tu lai mai. Te o le laku karia o laku kilo i le coming to an end. Careers era ori nei. So le se me ka ke pole fo ye. Ai le cerca la le finga le palmia. E se le se o ta mala i ko inga le manga lona le apa i le atunu malonga le ai ke loi. Na no mata le ata lenga fa emo mai. Langa le aso le ta o le aso pongisa. Ta ilo i baba ai a ai. Ila na ua muri ta ia la vai ko inga ua panic ua ai atu ala tulo male au le malo ngai vai le kanga ko malo fu pe ua line ko inga fo le hopeless le solea ai ke ia ua la ku ka va le rola ave loka ai ke ia so le ko but anyway ia ka ku fa ka dia pole ase tulanga le o le a o mai sko inga ia Le te maua wha pe wa whaisanga tala o ia o le a la wha se tuanganu ma tai o le HRPP. Le na whaatu. Ana le malepe awa e loa le to e tu se HRPP e te le wha mai e te o le a e wha ma vai le resign. O wha ma vai ko inga? O la na talanga le wa mai lunga o le a resign mai le inga o le HRPP. I feel. We don't know when. Pena on the phone I tongi mai na yeah. So that the people will have mercy on him. It's silly. Yeah. Ole ta upu mulmuli tu lai fa. Ole wa fa maonia mai ele committee ole Olympics the International Olympics. Wa fa maonia mai transgender women athletes banned from any female events i te tono le Olimpika. Wata wai, the transgender. O le whawhine ia le wa umana tulo, wa umana whai o lato tonga. O lato i tu tino sa sui le tu o tamaitai. Mantua fo i le sa te le i o whale tonu le na tupu mai i le sa fia ile weightlifter tatou New Zealand ai mo inga e gold medal ai le tamaitai lea le sa mai Europa o Laurel Hubbard but o le first transgender woman to compete in the Olympics o le la whapea mai e iai nisi o atunu this will include South Africa, Caster Semenya,
o le winner o le London 2012 and Rio 2016 women's 800 meters Olympic gold, as well as the boxer or Imaine Kaif in Paris in 2024. O tulanga na ye le manuia ona lea a titilo ye tulepo to so it's a physical body o le tupa o ni a le wasau tau wa i le tulanga o le sisi me mamafa mantua le to tele alo sa mua o le sio tato atu nu le fo i tele na maloma pine aulo mai i so se talonga le Commonwealth ma le Olympics as well as the Oceania. Ya o tulanga na me no fio talo sia wa le teilo inga e tele fo inicio tapen penanga le fionga ya tua pepe a asiata Jerry Woolworth ile tulanga le sisi me mafa a wale Commonwealth a wa fole Olympics e ave ia ia suita wa su tato watnu. Ya, o pe o sa fia finga o le tu malo mai mama tolu le ala fo mai nei tangata o le fa pe mai ana ua tasi le la tu malo wa leva na momori tai o riseu le mama tolu le ese palo kai fai ya ai onga ia fo ia iskanga kala ilo ngai ko ngeli o kai pe o le meale le tu pe le na mai la fo tuanga a matanga o le tapo kala meli am tanga tapo ia e pe o le na al fo tuanga ia abi nei tatu tanga ia tu pe ia la tu o lo faia ia le fa tau tono o tu malo le ala se me o ai o pe o meale mai nei tanga to le o tu malo ia o le i mau ala se tasi ato to e ton o le tu malo le pai la ton wana na va tole fa tuanga tu la epa a fai o ani me o to i loa to te fia fa leo fai tua o le mai le lunga o penga te fai langi o le mai lunga social media tato te fai a lofa i tato ta ile fionga le li palemia o lo ta talo mai bea i le tato ngana ma ia fa apea ona tatou respect o tatou suita wā. Ono lea tatou te le mana o e tusi lima mtau ai maa mai le si vaenga le la ia tatou. Ia maua pe i tatou le loto ono sai, loto wha mangalo. Ta atia e soalau pule la vai ia tamadi o le au e tau wā e mwhai ana soalau pule la tou. Ia, ole na ole tasina te loe conclude fa peka po kala menipo ta fautuanga avia i tatou sui e o foi ai o foi ai ta o e kau fa pe ale la mona isi sui e o kau mai ia ai la ka tua ile pare mia ma le kapeneta ma le la tu fa tau pa wal me ka ku ngungu tu ai mo se me sili mo se melelinga o le atunu atoa io e sa e moni ana i tangata fo isisi tu ono toto tino ma ano io toto tino ma ano i lato ia e fo inga ia uo ia le faina ma ia baka uo fo ia fai ai ona tatu ma i se me sili mo sa mo atoa ia tulanga na ia tulepa ia sa mo ia ka koem kau ia o ta upu muli lava o le ta vai o le Asia vai bo o le aso malo lo tu la epa e le malo io sei mai o le fa pe mai ia muli magola e le suina e alua le fatu to tasir fast i vai motor to malatai tu la epa na o mawase tala na po esao le ai o le tala na le tu sa pe o le winga tonu ana le manatu le na batu e mana o e fatu sa sui e le mafaina e tango lava o e mai tu lunga le ata mfa pe mai tu to tas o na mai na mai le ata i lunga e mai fatu to tas e ia lo mia a fa pe tu te mana na oi a wale te na i lo loto ona o le a fa pe ona wa ave pai e mai la o ia lo mia
tau fai to toa i o le ofisa au tu o tato ainga fast fai mai na le lana mo wata lana po e le aise tu to atasi le aise sui tu to atasi o alu na le tasi lava le sui o le ainga fast o lo alu o ingoa la nei o le au mai o le isi sui o le fast mai vai maunga e o le alu i le palota soata to malatai au ua e le o se sui na le fast ia e whai le fa tu to tasi yeah. O lana ia te tau pe a whapea o le tūlanga na iai. Ia e mantua foi. Ia o le unga ai tūlai mai. ia E le mawhai fo lana tu sau le fast walanga le sai ele sui o le fast. O lona fai to o fo ila o sui o le fast sa tawa. Anyway, ia tato tu ile tua ina ia mawhai na to se fatu le lei manatu maloto tangata ina ia mawhai na lato soa le pule mo tato te tai. ia sau ka muia Tula epa, vai le wo ia so malo. O le lava mai tangata i le mai o le asia. To tele la to ia o tato vai le na. Mo le whawhangu e toru se lau maleono. Ia o le tato jao le na mo i la to o iai ni mana onga whapitoa. Mai se la to e mo le arthritis. Pe mai se la to e mo le gout. Le nunu, o le mai fofo le nei e te le inuing whala au malolosi wai ele a fianga o isi totonga. Ai o lea o le jaul e mili e soothing e mili le tino ina ia te ale tinga. Whapea whaila tato Renew 28 o lea e au ngā mo mea tinga o le tino. So se mea tinga o le tino e te wha ngā inga e le tamalea. Ia o le nātula epa e se lau lua man se lau maleono. Ia pe me masani fa mole e le mawhai na whaia sau oka pe a le ato atoa mai i au wha maunga. O lau i ngoa atoa, o lau tua tusi, o lau e-maili, ma lau telefoni whea veai. Wai once lo e tau nuu mai le tupe, process lava le oka i le system ma le company e oka sa o amati liva atu i lau whai tutoa. malo Nātu la epa. ia mo tatu umai New Zealand o la telefoni na mo fanua o lo ngai ko ke vai mai ai le banner right in front of her 021 lua i vatolu Lua i valua. ai malu ka le lo me o makso lua i valua tolu ono o tasi ia o to uma la New Zealand ia mala awane ia mo fanua ile o lua tasi lua i valua tolu ono o tasi mo i tato ni Amerika mo na territory Hawaii Alaska wala mai de 5 ono lua tolu fitu o no lua ia pesili mo soli ia pesili me fo ia tau ia a o product umana o fa manino mai ele to fa ia mo fanua same product tu satau same prices esse currencies pa na i mo tu da fia ina ne yo so mai si o to New Zealand va pe o kama i America live e to mo fie le ai the current the same price esse ia tu pe o to New Zealand Australia ia mamato nei mena polinga mai fa pe o to mo fie America e le tu sale le lava ma o to New Zealand ia o le baanga le na a mai sa ta la muri ma tata ma vai le ni o te loa na ile appointment la fiaf Ia lele, ia whaftai tu la epa. Ia sa moai whaftai lau whafonga anga. O le nawa umana ma whaasoa ta no atu soa le pule mai ilo. Ia nisi o mata upu meo lo tutupu. Whawhai ngō fie na e malamalama. Whawhai ngō fie lau whaai unga. Whawhai ngō fie fo inga e loa le mea te tau na whai. Ia awi lea. Ia o se leo vai le nā o le maa au nanga. O lea fo ise leo o sasi lau whafonga anga sa moa. Ta tonu o le man malo te tu le nei aso ia o whapenan whamangalo inga o mai tātou. Ia, tula epa, tātou e whailoa i le vai aso fōu, ma o le ola ma le malosi, so i fua ma ia manuia.
Whaftai tele tupai, malo whaftai mo le saufo i tapo kalame le nia fiafi, malo ta pena whaftai mo alofa tele atu ia tawhea ia ma le whanau tatu i whiroa. Manuia sa tu. Toi fua. Ia, manatu sa mo ua umai foi i mala u tautua o lea ua te ala titi ale tula ia o le tatu po kalame. Oi o lea, le ua te tonu minute ua sili e tatu po kalame. Ia ia whainga tatu tue whiloa i lea soata o lea aso mfua. Malolo tai au, ia o lo ua so malolo tai au. Ia o le so sāre na o tue tua matou nei i Amerika, no winga, ia o nau e bese mai o sana, ia ua tue tu manu malo Yesu, ia o le manu malo Yesu, o le tatu manu malo whaatasi fo ilea. Au i e tatununga, ia o te whamani atu da sartu tu ia te uto, wo mapa anga tatu por kalame, ia ile nei fiafi, batu fo i ero whaanga, mori atu, i o le tatu malo, o taitai o ekalesia, o taitai o ainga, taitai o tumalo, ia ma taitai o tatou o tama, tatou o taitai o tono o tatou li o wharainga. Mani atu ia le tautua ma le au nangara si whonga tai a wholau tau o ona masani, tui la epa whaafatai li o sua, tatou wheloa i le asonga fua, i o le vai e so fou, si i o toe so tai i le wharitua ia mai ava a mawhai ia o tatou malona i le asonga fua, ale ai ia ona tatou whira i le na o tatou i le asonga fua o le asau nei i o le asolua na o tau Samoa, New Zealand ma Australia, a o le matou asonga fua na, mo le temi nei ia o te peatua i Samoa le atu pele e alofa tele mo oe